isitolo sifuna umuntu owakhe isitolo ozothi yena ngifuna ukusukumisa ibhizinisi lami anginalutho ibhizinisi lami liyawa ngintshontshola abasebenzi bami phakathi esitolo ngifuna ukulungisa leli bhizinisi lami call center yami abantu engisebenza nabo bathatha ama client bawamixa kwamanye ama client ufuna ukucontrola le environment yakho nalabantu sifuna sikwakhe kunento efuna sikufake zona cala sikuqala ngo grade 1 ukuthi wena udinga ukuthi sibuyisa amadlozi wakho la ngazokwazi ukukucocela ngebusiness lelo lakhile kunomama oseDurban wathatha lento waya na emzini wakhe ukade athatha abantu bangaphandle ababuyisa la emzini wakhe bangenwa umntanakhe angithi ayiva lento bangenwa umntanakhe ukuze lento idle iphile bangamtshela umntanakhe yena lento beyimprocessela imenzele izinto ziyaphila ziyasebenza ziba right up until seyimjikela manje ithi siyangifuna lo mntana wakho umalume ungena umshana noma umshana ungena uzibani balalana bodwa la kulesibongo salike ngithi ayibona yenza nje lo mdlozi bala ekhaya lo muntu wakha enye ikhesa ngakaphinda ivali angeke asakwazi ukuyistopa lento the reason why angasakwazi ukuyistopa uyicala wayiyona la ekhaya nomuntu okutshontsha Enhle nasezantsi iningizimu Afrika kwelengezengeze siyabingelela kwele kaMdlokombane Vukudla amadoda kweloshaka kasenza ngakhona kulembe leqamanye amalembe ngokukhalipha unoduma ehlezi kaMenzi nina bakwaMisizulu izulu madoda elingene ngomnyama laphana ke kukhangela amankengane namhlanje iyona ndlula mithi emile ekhonyayo iphakamisa izandla ithi bakithi ngaphandle kwenu ngingaba yini sithi ke singabakho Zulu singabakho Mageba siyabingelela kuzo zonke ngeinkalo ezikhona la eningizimu Afrika sigijimela naphesheya siyazi ukuthi nisibhekile lapho ke sibuka bakithi ngamagagasi lapha na ke iTRC TV neThemba podcast kuzo zonke ifundaze sithi siyanikhulekela siyanibingelela sinikhulekela ukuthi niphile uze nihlezi ninathi ngaso sonke isikhathi ingakho sineqhawe ukhehla sebengelela nkosi Mkhulu kunjani singane nenkosi enkulu siyaphila sikakubona ukubi kunjalo injalo mkhulu Mnumzane wafika usugalelekile uyingwe edla amabala kwenzakalani ngithe nami ke ngene ehlathini calele ke ngibuke ukuthi ezinye izingwe nazigijimisa inyamazana zihamba njani nami ngabona ukuthi hayi nami ngiyingwe ngiyaphila ngagijimisana ingakho ubuye nayiphila ngenkani futhi ngenkani yebo qhawela kithi siyajabula siyathokoza kodwa ke mfethu abantu abaningi mfethu badukiswa nje izinto ezincane okubalwa phakathi ukuthi kwesinsikhathi yibona abelaphi bendabuko umelaphi wendabuko uma kuzofikwa kuyena ukwenze kumelaphi wendabuko kahle kahle siqale la engayibona inkinga yomuntu mfoka sibiya siyazibingelele nje nabantu kakhulu futhi singena endabeni futhi kuyenzeka umelaphi wendabuko engayiboni inkinga ngoba kuyahluka kukhona abantu abahlahlubako kunabantu abama pharmacist abakupha umuthi umuntu ufuneka akutshele bukhoma ukuthi cha thina uzohamba uyobuka esangomeni ubuye kuthina sikunika umuthi ngiyibekise ngesilungu kancane angisho nakadokotela udokotela wenyawo ngeke aze kuthinta ingqondo udokotela wezinyo angeke azombona sekabhizi nezandla zakho ubhekana nobuso bakho loya muntu so nangapha thina kakhulu eminyangeni into esilimazile abalaphi bendabuko abafuna ukwenza konke ufuna ukuthi ahamba ukwenza ayokubethelela ufuna ukubhulela ufuna ayokugeza ufuna ukwenzela isonto lakho ufuna ukwenzela ibusiness lakho ufuna ukungena kuzo zonke le ndawo naku la kungakhona asithi ngeke kwenzeke kodwa kunesikhathi yonke into kufana nodokotela uhamba iminyaka ukuyofunda nomelaphi wendabuko uthatha isikhathi ukuthi amaster into yaziko umelaphi wendabuko kunento ayithwasele ubizo lwakhe ifunekalazi ukuthi yena ubizelwe ini ayenze lento abizelwe yona bese sithi thina kukhona izinto lezi engeke umelaphi wendabuko uhlala ungazenzi ngoba siyakwazi ukuthi hayiluka naluka nokufunde kahle hayo ungafishesha ukumaster but kunento ekufuneka wena umelaphi wendabuko uyazi ukuthi ubhekane nani singithi nje ngiyibeke straight mina ngilapha igenerational case
umsebenzi wami kulapha i-generational case so funeke mina ngijule ngaphaka kwe-generational case ukuthi yini le engizoyilapha ebantwini funeka ngifike mina ekhaya lakini nakube nesangoma ngifune le generational case noma i-case ukuthi yini eyaletha ubusangoma noma yini engixabanisa nezangoma la ekhaya yini ethi la ekhaya njengoba sikholwa asihlale esontweni singaphumi I need to find out ukuthi mina la ekhaya ndihlushwa yini ukusuka emuva bese ngize ngizokwazi ufika ukuthi la ekhaya kubuze njengoba kunezilwane kanje bese sengichumana nabodokotela ngithi mina ikhona lela khaya ngifuna ukulibethela lela khaya lidinga ukubethelwa bese kunabantu abelapha bendabuko abazokungena la eceleni kwami engisebenzisana nabo sihlala nabo etafuleni ukuthi cha lela khali lafuna na ulibethela olimisele ngento kaso ulimisele ngento kaso ngoba nokubethela awuveli namhlanje ngikuthi isibindi ngobethela lela khaya ibethelo ziyahluka sinebethelo ehlukahlukene kunesibethelo sekhanda lenhlwathi kunesibethelo sekhanda lemvu kunesibethelo seyilwane kuyahlukana nokuthi sibethela ngani kodwa kuye kube kuhle ukuthi mina lesengihlelini nomnikazi obethelayo kumele lapho endabuko ukuthi mina nginkinsela kulento ngiyayazi bese ngithi cha mina lezi zinto ngiyazazi zontathu kodwa kulila khaya lela ngifuna ukuthi ungisize nayo inkinga yabo angipho ulwazi bese ngibuye nangithi mina cha akusicala phela ukuthi yazi uyebhuti noma mkhulu asambe sekulila khaya ngifuna ukuthi uhambe uyongilekelela ukulekelela kuchaza ukuthi usowufile ukulekelela akuchazi ukuthi awunalwazi akuchazi ukuthi futhi weak simply means uyakwazi ukubona ukuthi ngezandla ezimbili ziyakwazi ukuyinqoba inkinga iqhawe lakithi yazi uma ukhuluma uthi wena you are specific kulezo zinto uzazi okay ezinye izinto uyazazi kodwa uyayuthanda ukuthi ugxile lapha kwizinto ezivela kwimuva lethu awuzweke mfethu ngeke ngahlala no Dr Malinga uDr Malinga uthi bakhona abantu abaqalekiswa ukuthi bayachitha nje bona yini le alright asike singene singayiyekeli baqalekiswa ngoba bayisukele lento khumbula ukuthi lokuchitha abayisukelanga ilandela bona umuntu akasafuna ukuchitha kodwa uyachitha akasafuna ukuchitha amanye amagama udlulisiwe angazi akisihluke ngabili kunabantu abagana abantu abangabathandi umuntu ahlala emganini noma ngasafuni ahlala azakhula bemdala ayiyenze lento yokuchitha sekamdala abone obumnandi kulento ayenzayo hayi ukuthi ubone obumnandi lento ayenzayo ireality ayisekho lapha kuye number 1 asithatha amakhosikazi noma nasithi thina abafazi nabazokhetha amadoda akube neorder lento oyenzayo zibheke ukuthi awenza into eyenza umamakho zibheke ukuthi ayenza into eyenza babakho buka lento ukuthi oyenzayo akusi repetition yakini ngoba lento uqala before sizoyenza kunabantu emasithi thina abaqalekisiwe uyakwazi uqalekiswa umuntu uyakwazi ukuthi ungene umfazi womuntu le ndoda ithi uzobangena bonke kuze kufike wena phakathi ubuhlala so lento sokuhlala uyayenza usakwazi ukustoppa sekunenkinga esefuneke ilashwe la kuwe osekuwe ngamanye amagama kufuneka mina njengomlaphi endabuka ngikutshela iqiniso ukuthi wena wabhayiza noma wena warong umuntu orong lo muntu wakudlulisa uyafana nomuntu ohamba sekahamba tshontsha akafuni ukutshontsha kodwa lokutshontsha aqhubeka kuyakwenza la muntu udlulisiwe angithi uyayibona bese sesibuya la ekhaya ngithi la ekhaya sesiyibuka ngokuthi why lo muntu wala ekhaya noma ubhuti wala ekhaya angastophi asilethele nje intombi eyedwa asilethele umakoti kodwa lobu busy uyabashintsha lo muntu unenkinga kunobuhlungu obuhlala phezulu inhliziyo yakhe owaziswa umuntu wesifazane lo muntu ubaleke uphuma edlisweni akunedlisa buyokhishwa lona manje nakabuka abantu besifazane ucabanga ngathi nangathi ngiyasehlila uzongidlisa nalo bembangeli engalenda ngithi ayibona manje lo muntu ayenzina akakhulumi kodwa ngizokuyikhuluma le ndaba yami ngoba bathina amadoda nawakhuluma ayahlanga noma indoda yepolice station report icala uthi uhlukumezwa umfazi bayamhleka indoda seyibulawa ipride yayo seyilimele manje senzani sibuka lenkinga kusho ukuthi kahle umuntu ofuna ukulungisa impilo yakhe siyambuka simlalele nakhuluma endumbeni akusikuthi kuphela yithi sihlala sikhuluma thina siyakubhula sikutshela ukuthi wena ukaso sicela ukuthi usifake phakathi kwencwadi impilo yakhe ngoba ngiyakwazi ukutshela ukuthi usazi wakasibiya ohlala endaweni ethile kaso ngicela ungitshele ukuthi nawusuka la emsebenzini omkhulu kwenzakalani kuwe uyangifaka esitorini sempilo yakho bese ngibuye ngijumbele ngene straight ukuthi 1 no 2 no 3 na usuka la emsebenzini uyofika ekhaya uwenzwa ukuthi nokuthi sisahlola mkhulu
sisabukela nendlela yempilo yakho bese sikwazi ukuthi wena ukwazi ukuzidirector to your own life. Okay. Ngoba kahle kahle thina sifuna ukubuyisa wena endleleni woduwile endleleni yokuphila. Thina sibuyisa wena uzokwazi ukubona iline yokuphila. Khawula lakithi ngikuzwa uphawula ngoyi-1 emndenini. Let's say ifamily yonke abantu bakhona besifazana bayiphethe kahle. Yini le? Alright. Angeke size sikubalekele ukuthi sikhula ku different backgrounds. Okay. Kunemndeni eseyilimele kwashona ugogo uqala. Yeah. Kwashona umkhulu. Yeah. Abalandelayo bonke abanamthetho. Okay. Bonke umkhandle umtshelo kwakhe nalo yale nalo yale. Lethi indoda la nalo lethi umfazi la kuyashintshwana la endlini. La ekhaya idlozi liya kuphi? Out ngegate. Oh. Akusana order la ekhaya. Okay. Idlozi lima lapha ngaphandle lethi asibabuke ukuthi bazophela lapha ngathi abayenzayo. Yeah. Kube bahlangahlangane kuhlangahlangane lento abayenzayo ijike iba destroy bodwa. 90 seyenzaka kungena idlozi la kaSibiya la ekhaya kungena idlozi la kaMalinga Abashana. kungena idlozi la kaLikhela ekhaya Abashana. angithi uyayibona lento Suka. Usibonge iningi sezizoqukana kuphi ekhaya la KwaNdlovu, kanjani yeah. manje la ekhaya akusana order ukuthi Yes. isiphi isibongo siphethe sibisela kuphi ukuthi lento nasizobuyisela ukuthi sizokwakha umsamo la ekhaya sizocorrecta izinto ezenzeka la ekhaya makungakabuyiswa izinto zala ekhaya Yeah. number 1 kufuneka sikhahlele lezi zinto labantu abangekho bangasila ekhaya ngoba lento zibuyiswa abantu abangaphandle uhethwe uSibiya wahethwa uzibani labantu bonke unama ties nabo so ama soul ties akahamba ukuthi akubhinde akubisele ku case eyakho soyibamba uyi1 Sure. oyilethe ekhaya Sure. nozibani nodadewenu naye unama case weyibonga ezingaka naye uziletha la ekhaya so these people baseseneyinkinga ezabo abazakhe bona angithi ayizwa manje le bese siyayithatha sibisele emuva ebazalini abazange bahlawula abantu ababo ebazalini abangazange bashada ebazali bahlukaniswa imindeni yabo emuva ngoba before kuzoba nomshado ufuna kube nesihlobo esihle so la ekhaya bekungana sihlobo esihle ekacatshwana ngaso inenkinga yala ekhaya abomalume abangena izinto ezirong bese kuba nenkinga enkulu futhi ukuthi imindeni ingena neyodwa umalume ungena umshana noma umshana ungena uzibani balalana bodwa la kulesibongo sala ekhaya ngithi ayibona yenza lo mdlozi bala ekhaya lo muntu wakha enye case angakaphinda ayivali angeke asakwazi ukuyistopa lento the reason why angasakwazi ukuyistopa uyicala wayiyona la ekhaya nomuntu otshontshayo ongasakwazi ukutshontsha ucela watshontsha ekhaya Yeah. so lento yonke into sisusa la ekhaya waze wayiyona la ekhaya kuthiwa umalume ulale nomfazi kaZibani bani Yes. noma umamncane uhalele waZibani bani balala ngephutha akunaphutha lokulalana akunaphutha ekulalani kusengena icase ekhaya le family seyine case straight efuneke izolashwa lezi zinto ke nayi la kubhlungu khona azikhulunywa noma ningathi nihlala phasi nomndeni kusuka umsindo lento iyawubhidliza umndeni siye bese bafike ezigodlweni sebafika 1 la ekhaya sesiyabalamulela ukuthi wena la empilweni yakho awukhona kuyaphambili awukhona ukuthola abantwana ama miscarriage kuyaphambili number 1 kunomuntu la oyipartner yakho noma umuntu owahlangana naye nina nahlangana kwavaleka lento ukuthi la ekhaya kuzoba ne reproduction la ekhaya kusazozalwa ngendaba yenu enayona noma uhamba uyoshada kaZibani lapho kaZibani sekulenkinga ngoba wona la ekhaya zange wavalwa lento ukuthi ulala nomndeni uyofika uyenze kabobani kabomkhwenyana uzolala nobhuti kamkhwenyana ngithi uyayibona lento uyikhipha kini uyayidlulisa ayistop lento iyaphambili isilondo uhamba naso silandelwa yimpukane bese siyithathe simikise kuphi simikise khona esilwaneni kuba lento lesilwane sakhiwe kuphi isilwane sakhiwe ekhaya kula sigrunywe khona kula sizalwe khona isilwane esokubheda sokucala ilwane ziyahlukana ngithi uyabona ke manje iyo ngithi nasingena ku umuntu makangena emsebenzini wakhe ufuna umuntu ahlunge umsebenzi wakhe isilwane esakhiwe ekhaya owazalelwa kuso enasakha nina isilwane esibhlungu kakhulu ngoba liyanto siyicase efuneke ingcwatshwe efuneke kususa wena kwakhiwa iduplicate yakho ubulalo buchubeke on a different path than you wona ubuyiswe emadlozini wakini uzokwazi ukuthola ukuphila so lento isibeke sekuthenini
ukhona umuntu othi hayi no yazi ukulala nje nogazi hayi into engekho phela asihlobene mina uyena ohlobene nobaba noma mina ngihlobene noma wakhe inkinga enkulu uba ignorant ngento ezokuvala ngento ezokuvimbela impilo ngento ezokwenza uhamba ukhomba abanye abantu uthi bayangiloya noma uthi bayangimonela noma uthi kwenze njani ukhumbula ukuthi wonke umuntu sihamba naye la emhlabeni unedlozi lakhe ngeke umuntu onganadlozi ngisho ngithi umuntu omtshontshela ifoni ulala namhlanje aphuphe ngathi khona into errong beyenzeka avuka ashaya uvalo uyazi ukuthi nangaphuma namhla kunento errong ezoyenzeka wonke umuntu edlozi lakhe liyamsayinela noma ubani umuntu oyitshontshela umuntu idlozi lakhe liyamsayinela yonke into iba neorder umuntu uba neorder zalo wena ophuma out of order thina funa sikubuyise into order but uthini ngabantu abangabuhloniphi ubuhlobo babo kuthola ukuthi akanankinga ukulala nomshana wakhe akanankinga ukulala nomzala wakhe nani angifuni ukungena kakhulu ngoba mhlambe abantu abanye ngibalapha bazophatheka kabuhlungu kodwa uthi ngibeke straight cha but la kwithemba podcast sizobuyisa ithemba kubani awuzwe so kukhona nje umuntu othi nginenkinga ngala la nomshana wami noma ngala la nesihlobo sami angazi lento ngizoyilungisa kanjani ngifuna ukuyikhuluma right ngamanye amagama futhi siyafundisa usho kahle sifuna ukubuyisa ithembe ebantwini bengithe ngizokubonisa futhi emalangeni zangisakhona ukukuthinta ngihambile ngayiLimpopo ngathola isigubhu kuthiwa la ekhaya ufuneke umama wala ekhaya angene umntanakhe wathiwa lapha ekhaya ufuneke kushintshwane ngalomalalana bese bageze bafake kulesigubhu sizobakhela umcebo bahlupheka ure le nto ngiyisusile manje sesikhuluma ngani kunesilwane esilapha ekhaya esibenzisa izinto esibalimazisayo leza zinto akusikuphila yento eyenzeka la ekhaya ibhlungu sikwazile ukuthi ngiyilungise kodwa bengithe ngizokuveza bengisafuna just nayi confirmation nalo yamuntu ukuthi lento bengifuna ukuyiveza ku media ukuthi sibuke ikhiphe emzeni wakho lento ihlungu inenzakale kaso ngoba kwesinye isikhathi abanye abadokotela sebabudelela ubunyango babunyatha bayabulala lento abayenzisa kulo yamndeni ibhlungu akusiwo kuphela kunomama oseDurban wathatha lento waya naye emzini wakhe ukade athatha abantu bangaphandle ababuyisa la emzini wakhe bangenwa umntanakhe angithi ayiva lento bangenwa umntanakhe ukuze lento idle iphile bangamtshela umntanakhe yena lento beyimprocessela imenzele izinto ziyaphila ziyasebenza ziba right up until seyimjikela manje ithi siyangifuna lo mntanakho angenwe uweke manje sekujikile amatafula lento ayisayenzi lento le uthi lo mama nakachazela lento uthi lento ngikulandele ukuthi uzowondla labantu abami naso ufuna bona angiseseyidile uphumile emzini wakhe akahlala ngemzini wakhe uhambile umuvile uhlala 6 months angahlala emzini wakhe ufona ukuthi akasakhona labantwana basakhona ukuphila kamnandi so lapha endlini lento ayikhona ukumyekela nalahlele khona uyayiphupha iyamlandelela sihambile soyikhipha isigubhu nakhona sisikhiphile sikhona ngiyafisa ukuthi kesinye isikhathi abalapha endabuko siba expose but we are not asangizo expose kakhulu but sizofundisa ngifuna ukufundisa ngale igameko ezabantu ezibehlelayo angeke kube lula ukufikela impumelelweni kodwa ukubekezela nokuzibamba yazi ukuzibamba uzikhumbula akunanhlupheko ezokutshela ukuthi kusasa uzoba rich amanga lawo akunamelaphi ozokutshela ukuthi uzovuka kusasa unemali mongenza ukuthi nomndeni wakho ukuthi we are bringing a curse into your family nabantwana bakho nabantwana babo lento uyayakha we are living in a generation ephuma endleleni manje siphila nabantu abaphuma kakhulu endleleni abazali abafuna ukukhuluma baqinisa abakwazi ukukhuluma uzowakhuluma uthini manje sokuwesa abantwana bayabashaya abazali ebhlungu so manje nasibalapha labantu singena kabuhlungu labantwana afuna sibabizele eceleni sibalaphi labo lo mama afuna simbizele eceleni simelaphi angithi uyayibona lento iyahluka kodwa into ebalekile ukuthi yonke lento isilwane lo muntu le igubhi isilwane ohambile wayosilanda bese kuba khona isilwane sokulalana isizalwe kuphi ekhaya
bese kuba khona isilwane osakhelwa umuntu okumonelayo owakhelwa futhi umndeni wakho esiba khona lelwane ihlukile ezintathu. So lelwane nasizilapha sinendlela yakhona yokuze lapha sifika la ukuze ngikwazi uku-identify the tree doesn't mean ngikwazi ukulapha the tree yalelwane. Ngiyakudinga ukuthi kube khona uDr Malinga ngihlale naye phasi ngibe ngithola omunye udokotela ngimbeke phasi ngithi mkhulu wena ugudu kuphi kulelwane ngathi mina ngigudu la sishintshe ulwazi seshintsha ulwazi soyi3 sesiyakwazi ukuthi leyilwane siyayihlukanisa nasebantwini nokukhuluma kwakhona siyakwazi ukuhlukanisa abantu bazokwazi ukuphila. Seleyo nto isibeke ibhlungu indaba okhuluma ngayo mfethu because siyabona uma ngabe umuntu ezolanda into inganumela lapho indaba kumele kutshene ukuthi uzoyicontrola lento. Kodwa phela ngibona ngathi ayavuka amadlingosi manje kulento sifuna ukucontrola wena and uma isinjalo ibanga ukwehlukana emndenini. Mfoka Sibiya kukahle umuntu akhuluma iqiniso. Yeah. Abantu bayabazi hayi bangazi bayabazi basigugula la kuma podcast bayabazi umuntu amuza athi yena uyathwalisa so net bangayikhuluma imigomo nemibandela. Sina si straightforward siyakutshela sithwalisa sina sisigubhu sedlozi isigubhu esizolekelelwa umsamo isigubhu sebusiness sinako umabhebeza ngihlala ngikubeka mina straight ukuthi izinto zami ngifuna zihlale sedlozini ngifuna into ezoba neorder ngifuna into ezokwazi ukukukhumbuza ukuthi wena ukhule kanjani. Nangithatha uviki induku ngimbeka la ngiyazi ukuthi lento ikunika a sense of pause ye guidance nokukuvikela. Nangizothatha ngibeka umabhebeza la ngibe specific the other kulenye video ngathi mina na usebenza ecar wash na une tuck shop na wazi ukuthi une small business ufuna ukwenza into ezincane umabhebeza is good but kunabantu abanama tuck shop engifuna ukubeka straight abanama problems a heavy. Lo muntu une tuck shop kodwa akahlala emzini wakhe angeke sikwazi ukumnika umabhebeza uzombeka kuphi uzomkhulumisela kuphi mabhebeza wakhe akadingi isiphithiphithi mabhebeza knows you mabhebeza na umbekela uhlala khona mangitshela ukuthi thatha umabhebeza ugeze ngaye ka so thatha umabhebeza umsefe wenza ukuthi nokuthi uwazi lento oyifisayo lento oyifunayo ukuthi ifuneka iyenze kanjani. Uma la endlini uyahamba uyesitoro sakho uyosebenza. So kulabo bantu labo siyasithatha sibafake ingcabo zenhlanhla sibafake emzimbeni lezi zinto zikhahlele emzimbeni yabo. Khumbula ukuthi lo muntu lo ufuna isimakhele umcebo ukuthi akwazi ukwakha umuzi wakhe azokwazi ukuthatha umabhebeza amfake emzini wakhe. So manje ufuneka sikwazi ukuthi simbuild kulabantu efuna sibakhela amakhamba nendwangu simakhele umuntu ikhamba lemali. Ikhamba lemali azokwazi ukusuka nalo ahambe nalo angene la aphume nalo angene la alitshele ikhambi lakhe ukuthi mamela la kona kami la kusemzini yabantu. Leli khambi yaligcwale sukuma ungakheli nami umuzi wami amandla wami. Kunabantu abaphuma emakubo bathi bayozama impilo. Umuntu abobheka ikhaya. Nakakhaya kubi uyakwazi ukurana ibusiness. Nakakhaya kubi shop yakuphi yasebenza. Kodwa nakacala chasha iyashabalala ngamanye amagama lento iyakutshela amandla wakho akuhlele kuphi kini. Number 2 lento le shop akuse yakho eyakini kusho ukuthi kunesizwe sakini efanele usondle inhlamba zikhona zingekho le nhlanhla uyiphethe ngamanye amagama izo overflow le mali izoba enough. Ungabuki lokuthi kuyathukwana la ekhaya ungabuki lokuthi uzonda abantu kukhona abantu abala ekhaya babuke wena ukuthi uzobagucula. Akekho umuntu ophakamayo ayephezulu kungananhlamba emlandelayo. Akekho umuntu othi yena mina ngile top bangihlonipha bonke namanga bajike bonke ecala uwe oze washona phasi wakha wathi nayo umcebo asiphile ngisephambili bonke bajike balandela wena. For you to become a leader ufuna ukuhlukumezeka. So thina sifuna sikwakhe sifuna sikufaka izinto esaziyo ukuthi lo muntu nasimnike lento izomkhuphula imenze lento ayifisa kuba yiyo. Njani mfana Sibiya? Mzane nginayo njengamanje into ethi engifuna siyovala mfethu but ngifuna ukubheka mfethu ukuthi kahle kahle yini expectekile mfethu phakathi kokuthatha isigubhu mfethu. Yeah. Ikuphi expectekile because mfethu lento ya confuse eyenziwa abelaphi bendabuko mfethu. Yeah. Ukuthatha isigubhu nokuthwala yini into ebalekile in between? Okay. Asike ngicale ngenze example ngomuntu oyi1. Yeah.
angipromote ubugebengu kodwa ngizoyenza lento anyway. Yeah. Asithatha umuntu oherezayo otshontsha imoto. Yeah. Asifuna umuntu otshontsha iFG obamba iFG. Yeah. Sekelo uthatha imoto. Sifuna umuntu othatha iFG, sifuna umuntu oyinjula buchopho angithi. Yeah. Sakhe injula buchopho la. Angeke azavuke sasayotshontsha iFG. Sidinga umakha something ezomchazela ezokhuluma naye. Ezomtshela ukuthi when is the right time to do that. Ezomnika strategy. Kusho ukuthi kunezilwane thizene ezikhulumayo. Ezizomhlahlubela indlela yala yakho. Okay. Angithi ayizwa kahle. Bese sidinga umakhela into ezomvikela. Ukuthi nasekuhambe kabi. Yini ezokwazi ukumtshela ukuthi saluyeka sekuhambe kabi. Yeah. Angithi ayiva kabi. Futhi lento lezo ukwazi ukumhlahlubela indlela, funeka ukwazi ukumhlahlubela nabantu abazomsebenzela lento. Akusho ukuthi abazobamba lento. Asiyikhiphe ebugebengwini, asibuyise kuphileni. Asifuna umuntu ufuna ukwakha isitolo. Sifuna umuntu owakha isitolo ozothi yena ngifuna ukusukumisa ibhizinisi lami. Anginalutho, ibhizinisi lami liyawa. Ngintshontshola abasebenzi bami phakathi esitolo. Ngifuna ukulungisa leli business lami, call center yami, abantu engisebenza nabo bathatha ama client bawamixa kwamanye ama client. Ufuna ukucontrola le environment yakho nalabantu. Sifuna sikwakhe. Funa sikwakhe kunento efuna sikufake zona cala sikucala ngo-grade 1 ukuthi wena udinga ukuthi sibuyise amadlozi wakho la ngazokwazi ukukucocela ngebusiness lelo lakhile. Sikunto sikufaka zona emzimbeni bese sikuhlambulule sikubuyisele sikwakhele ini ikhamba lebusiness. Ikhamba lebusiness likhuluma nawe nebusiness yakho, not ngemali eza kubusiness yakho. Likutshela ama strategies. Wena ngamanye amagama so ne board meeting yakho ehlele endlini. Whoever that you are engama shareholders naye uyasowazi ukuthi uyothini. Uyonqoba lapha ngamanye amagama sithi thina ungena ku board meeting wazi ukuthi kuyothi but you're just going to confirm into ekhulunywa lapha. Sesiqedile ngokuconfirma le business yakho, ibusiness yakho. Bese sithi no manje asikufaka uhlanga lemali. Uhlanga lemali kufanele lenze shona lingene emzimbeni wakho la kukhuluma wena, ukhuluma nemali. Imali isondele. Wena uqala ukukhuluma wenza amaplan wemali, imali isondele. Now bowuthengisa ama perfume usestradini awagijima. Now uthengisa amatamati awagijima. Now ungena ku meeting une call center uhlanga lakho alichazela ukuthi le group yabantu abahleli la bazongimoshela, le group yabantu abahleli la bazongiphakamisa. Angitshengisa bese sishintshe lo hlanga sithi no, lo hlanga leli ngaba i-call center le asimpheni isigubhu lo muntu. Isigubhu sinelwane ezihlakaniphile kunobuchopho bezilwane lapha phakathi kwalesigubhu. Isigubhu sikwazi ukuthi sibukele ukuthi lo muntu ufuna 100,000. Isigubhu siphusha through kule ngqondo zabantu ezidla endlini obaqashile. Bonke siphusha through ukuthi nonke nizoyenza lento ayishoyo. Ngamanye amagama lesigubhu sibalekile. Ukubaleka kwesigubhu ukuthi i-vision yakho iphumelele. Kumnyama kubovu kufuneka siyofika ngale kule 100,000 siyibekela umsebenzi wesigubhu ukuthi silethe imali. Hayi ukuthi sikuvikele ecala. Angithi ayiva manje. Kumbula ukuthi sesikwakhile wena. Sikwakhile ngama strategies. Sakufaka uhlanga. Sesiza la esigubhini. Sesiyayilanda bukhoma imali. Ngamanye amagama la kuwe lento akunabungozi la. Sikhuluma impilo siya strategize ngomuthi wena sikunika into ubuhlakani bakho ukuthi buvuthwe. So ngamanye amagama wena esigubhu ni umlilo. Wena esigubhu sakho nomlilo into emnandi ngesigubhu sedlozi lento esiyenza into eyi1 it just ukuthi sihlukanisile so that uzokwazi ukunderstand. Angeke sithathe ilwane noma into ezokulekelela ukucabanga sifake esigubhini. Cha, le nto ayisifaka esigubhini, sifaka kwemzimbeni. Udinga ukucabanga. Uhlanga le mali esidinga ukuthi wena ucala ubhala ngeball pen yakho strategize ngecomputer. Uwe odinga ukuthi idinga basemzimbeni wakho. Bese sidinga ukuxhumanisa nesigubhu. Isigubhu siyakuxhumanisa naso. Isigubhu nomabhebeza into efanayo. Uyaxhumaniswa nalezi zinto ngoba zona already they know ukuthi umsebenzi wazo ukulanda imali. Nathi azazi ziyilande kuphi. Sesidinga ukwazi ukuthi siya kuphi. Usithuma manje ukuthi siyejet noma usithuma ukuthi siyePick n Pay noma usithuma ukuthi siyerenkini. So woshwayo ke manje esigubhini ukuthi emadoda sokumane ngisengifuna ukubeka so. Khumbula ukuthi lonke lo lwazi silipheke kuphi emzimbeni wakho. Asiqede emafonini utholakala kanjani? Fasibuya asingene ecingweni ngithi ngu067 400 Yeah. 5978. Again 067 400
400-401-5978. Facebook, Twitter, Instagram. Hey lapha ku Facebook ngikhona umanikiniki sengibe nenkinga futhi ku Facebook kukhona aba eheke Facebook bathathele inamba inakhona ngilamela ukuthi ama client namanje sewahlakaniphile ngoba sebayilizwe yami. Yeah. Bahambile abanye base Phosphorus ukhuluma the same thing ukuthi ngangijike Phosphorus bathi wena lapha Phosphorus ngave voice ukuthi akusuke. Angeke kuvuke kushintshile inamba yami yohlela ku 067 400 5978 uFacebook umanikiniki phela umanikiniki hayi @manikiniki umanikiniki uTikTok khehla lami nje kuphela capital letter K the rest is small letter. Siyabonga mfowethu. Thank you for asibili. Uyena uDr. Khehla Besihlizi neba kithi kumnandi ke kunjalo indaba eziningi ayithintile sivele sathi nje xhumana naye ngefoni uma ukuthi mhlambe nombuzo noma ke mhlambe ikhona into ayikhulumile yakuthinta noma yakuhlaba ngaphakathi akulona ke icala ukuthi ukhulume naye uzokunikeza zonke izimpendulo ke oyidingayo ngabe ke ufuna ngempela usizo olujulile khuluma naye eceleni kuyona inamba lapha na ke akunike zeyona ino 400 into engiqaphelile. Mina-ke ngiyakubonga ngokuba khona kwakho la kwi-TRC kwithemba podcast ngiyajabula ukuba nawe emihleni yokuphila kwami inkosi kwenze kahle lapho ke ekhaya.